Da ka jing timut wan rai ka jinga jan apning pai ba bat ka bishar ka khadar u chief executive member ka KHDC uba Titus W Khanya ka apsau trek mentau bnai lo ple pai ba ya ka district council kun Nongstoin branch ka bodan ha office chongka ha district council Nongstoin ha ka ni ka sinilai don langru uba jigur marthong deputy CM KHDC ba ti pathau executive member bade pe ya ka council building ba jambor warjri bade pe ya ka ilaka ka congress Mary Kharpuri bade pe ya ka market ka bala penya ya ka jilang kiwei ki bale don lang ki kentup uba S Khar Simli judge district council court u MDC kanong stoin ba Gabriel Walang ki MDC barem kanong stoin kinong try ka konsel bat kiwei Gabamot ka bishar ka kadari ka day ka tanlan ka jongi ukun kasi. Nakadaw ka bishar kadar kamde banlay na ka district council. I judge i jukran so kaya ba nga yung ba lada ngim pendelay na ikut ka jongi tanpoy kapor bangin du ya ka kapor. Nakadaw ka jing tumu jongi ka STF committee galong bangin wanra ya ka jing bishar ya ki yeng bishar ha do ki district level but kumjuru ha ki village level tentang itu ki additional subordinate code sim ke himanong stoy udah nih ya ke additional district subordinate code iban makanya kata nalor ke additional subordinate code gidan ki village code village level ini rungi laban sana laban le babot kino kis kimukot doma ibaret kibangya kaca pramangi pro tribal bisa lagi negakot kumafitip mata balik ibri kiwan ya kimukot doma hakut kejungi namarba pro tribal pihak panuan hakakut kejungi ikan ni kecing warna cungi ikan ni district court ni kalau ban penjan ni di ba nak bentak ikam mukot doma lani ikam kidu bede kambat ke kuat ba pila ban wan no tangah